ja me sinuga jälle valmistume munade pühadeks või lihavõtteks. Мы с тобой опять будем готовиться к Пасхе, как ее можно назвать, lihavõtted, или можно сказать munade pühad, jah? Kuidas sulle rohkem meeldib? Täna võib olla nüüd munade pühad, потому что сегодня мы будем с тобой делать kana. Вот selline ilus pilt meil tuleb välja. Вот такая красота у нас сегодня с тобой получится. Ja? Meil kana jalutab õues. Praegu on juba kevad ja soe. Päike paistab, taevas on sinine, muru on juba roheline ja siis kana jalutab tipp. Ja? Meil tuleb võt selline kana. Mis meil kanal on? Peale seda, et meil on valge keha, да, у нас белое туловище будет у нашей курицы, siis tal on punane hari, punased lokutid, punane nokk, must silm ja värvilised tiivad suled. Да, у нас перышки разноцветные будут, крылышки разноцветные, ja. Siin meil on kollane päike, paistab, ja. Siis sinine taevas, голубой небо у нас с тобой, ja siis roheline muru ja zilone travka, ja. Вот seda me täna sinuga teeme. Teed minuga koos. Будешь со мной вместе делать такую картину, подготавливаться к Пасхе. Ее можно будет потом кому-нибудь подарить из родственников, а можно себе оставить на праздник. Будет украшать стол, ja. Teeme sinuga koos. Siis hakkame pihta. Nüüd, mida on sul vaja selleks, et teha kana? Valge leht, sinine värv, pintsel, valge ring, no selline, ütleme nagu pool lehest A4, ja? Siis must marker või viltikas või pliiats, kuidas tahad. Käärid, liim, väike osa valgest paberist, väike roheline paberike, väikesed osad punane paber, oranž paber, kollane paber ja ka väike osa pruunist paberist meil oleks vaja. Siis sul peavad olema sellised värvid. Следующие цвета должны быть, да? Pruun, roheline, kollane, oranž, punane ja valge. Kas on kõik valmis ja kas on kõik sul olemas? Проверь, все ли у тебя есть. Если все есть, тогда можем приступать. Ja? Kui sul midagi on puudu, siis too ja hakkame pihta. Да? Если что-то отсутствует, принеси, добавь, тогда можем с тобой приступать. Ja? Hakkame pihta. No siis alustame. Võta valge paber, pane võib-olla mati peale, et mitte märjata sinu lauda, да? Чтобы не запачкать стол. Положим на какой-нибудь матик. Ja siis võta sinine värv, ava, võta pintsel ja hakkame sinuga värvima. Разукрашиваем с тобой так, чтобы у нас с тобой получилось как небо. Ja et meie kana jalutab õues, гуляет на улице, да, наша курочка. Kana jalutab ja õues on ilus ilm ja taevas on sinine. Да, какими хочешь штрихами. Можно оставить где-то белые фрагменты. У тебя получится как облачка. Sa võid teha seda helesiniseks või tumesiniseks, kuidas tahad. Sinu valik. Kõige tähtsam, et sul oleks see värvitud. Самое главное, чтобы у тебя это дело было разукрашено. Värvime siis ilusasti. Sa võid lisada valget värvi, kui tahad. Можно добавить белой красочки, если хочешь сделать облачка. Kuidas on soov. Aga üldiselt siis värvime sinuga lõpuni, et meil oleks terve leht sinist värvi.
Если, конечно, очень лень что-то красить или краски нет, можно взять просто голубую бумагу и уже готовую цветную голубую бумагу. И тогда тебе не надо будет красить. Но если мы делаем все сами с начала и до конца, то, конечно, лучше фон тоже самим разукрасить, потому что голубая бумага, она получится очень однотипной, да, а здесь у тебя получается прям вывода, где-то пробелы, прям вот как у тебя получится, как настоящее небо. Так, meil on siis värvitud, paneme seda kuivama. Это дело мы с тобой откладываем чуть-чуть подальше, так, чтобы нам не мешало и нам не вляпаться. See las kuivab, pust sohnib, las kuivab. Aga meie teeme sinuga kana. Võta valge ring ja võta käärid. Ja siin, kus on nagu pool, ja vot niimoodi pooleni lõigame. Ja nüüd teeme seda nagu pooleks sinna. Näed, siis meil õnnestub selline. Ja siit me teeme ilusa sule tiiva. Ja сюда мы сделаем красивое крылышко. Nagu lindudel on need tiivad olemas. Sellist vormi nagu võiks olla tiiv. Niimoodi. Siis tiiv on valmis ja siis teeme kana. Mida teeme? Teeme siia silma. Да, сделаем сюда глаз. Võta siis musta värvi ja teeme sinuga ringi musta värviga, да, кружочек делаем черненький ja siia sisse ka paneme musta ringi. Vot niimoodi. Ja siis meil tuleb ilus silm välja. Nüüd, mida veel teeme? Teeme sinuga need suled ja tiivad, сделаем с тобой перышки, крылышки, nii et see kanake oleks meil sinuga nagu reaalne. Чтобы оно было как реальная курочка, да? Musta värviga teeme sellised nagu lainet ja ilusasti. Ja siis meil tuleb välja tore kana. Vot niimoodi. Nüüd, ole hea ja võta palun punane värv. Ja selles me teeme sinuga ног. Клювик сделаем с тобой. Мы его сделаем двойным. Помнишь, мы складываем пополам, teeme pooleks, ja? Ja siis teeme sinuga ног. Тогда у нас будет двойной, как настоящий прям клювик. Вот, видишь? Võime avada. Вот. Nüüd võtta palun liim ja liimime. Paneme siia liimi ja meie kana juurde siis. Vot niimoodi. Nüüd, mis meil on puudu? Что у нас отсутствует? Бородка и еще гребешок, правильно? Lokutit ja hari. Ja siis teeme sinuga lokutit. See on nagu pisar. Võtame siis punast värvi, krasnit цвет с тобой берем ja teeme lokutit. Võtta liim ja liime. Ja siis meil on jäänud hari. Teeme ka sinuga hari. Да, гребешок тоже с тобой сделаем. С одной стороны он более ровненький, а сюда такими как волнами. Повыше, пригорочками пониже. Ну и совсем поменьше можно сделать. Вот. Ja siis tuleb selline välja.
jah. Ja ka samamoodi paneme liimi. Ja siis paneme siia. Вот. Meil ilusasti kana valmis ja kurtška у нас готова практически. Võime nüüd siia natuke lisada värvi. Можем теперь немножко добавить цветов и сделать ее праздничной курочкой с более такими яркими тонами. Selleks meil on vaja erinevat värvipaberit. Для этого можно взять бумагу разных цветов и сделать такие как полосочки. Ja? И приклеим сюда на крылышко. Тогда она у нас будет такая более разноцветная и повеселее. Ja? Teeme sinuga ribad. Ja, teeme ribad. Делаем с тобой такие полосочки. А некоторые могут быть natuke pikemad, mõned on lühemad, некоторые подлиннее, такие покороче, мы их вдвойне сложим. Они у нас будут вообще объемные. Ja siis võtan ka oranžikad. Üks on siis pikem, teine siis lühem. Vot niimoodi. Ja võime veel ühte punakat teha ka. Что-то красненькую сделаем. Вот. Siis sul on ribad erinevat pikkust. Ja? Полосочки у тебя разной длины и, в принципе, ширины в том числе. Mul on 3 värvi. Siin on oranž, kollane ja punane. Ja siis ise valid, kuidas teed, aga teed esialgu nagu pooleks, как пополам их сначала сделаешь. Видишь, у тебя получается такое объемное колечко такое. Вот. И тогда это дело можно приклеить, оно будет прям как перышки. Siis võtame sinna. Teeme ka pooleks. Ja liimime. Ja siis ka siia teeme. Siis veel oranžikad võiks võtta. Mida me veel lisame? Võiks võtta veel seda kollakat. Võime veel lisada natuke pikema. Еще можем длинненькую добавить. Siia nagu lõpu võiks tulla ette. Ja siis tuleb sul selline kana päris pidulik. Да, у нас получится с тобой очень даже праздничная курочка. Ja? Pidulik kana. Nüüd kõik need asjad meil on tehtud kanaga. Курочка у нас уже все сделана. Можно отложить в сторонку, чтобы нам бумага не мешала, лишнее не приклеилась. Ja võtame nüüd meie фон tagasi. Возвращаем с тобой наш фон на место. Здесь у нас мы с тобой рисовали, помнишь, värvisime ja siniseks. Ja nüüd see juba kuivas, уже высохло. Пока мы делали с тобой курицу, все уже у нас высохло. Nüüd võta see paber, võta kana, pane paberi peale siis liimi, pasta клея, там, где у нас примерно будет находиться курочка. Ja siis liimime sinuga kana siia. Вот. Lisame veel jalad, добавим ножки курочки нашей. Да, помним о том, что у птичек 2 ножки. 2 jalka. Вот. Ja veel ta meil jalutab muru peal. Она у нас будет гулять с тобой по травке. Selleks meil on vaja rohelist riba. Зелененький такой листик нам нужен, полосочка какая-нибудь. Ja mida me sinuga teeme? Teeme nagu, mina teen pooleks, я сделаю пополам. У меня травка будет почаще. Смотрите сами. Ну, такой ширины нам вполне достаточно. Ja siis mida teeme? Võtad käärid. Ja siis natuke lõigad, aga mitte lõpuni, не до конца режем. Видишь, у нас получается такая как травка.
да, не до конца прорезанная. Ja siis teeme seda, see võib olla erinevat suurust, pikkust, да, разной ширины, разной длины может быть прорезано. Главное, что не прорезать до конца, а то придется их соединять потом по одной. Это более проблематично. А так они у нас будут целиковой полосочкой. Me liimime selle meie pildi peale ja kõik saab korda. Siis natuke айтаме муру, немножко поможем нашей травке, помнем, по ней кто-нибудь походил у нас немножко уже, примнем травку, ja liimime и приклеим ее. Вот niimoodi. Kui sa tahad, sa võid teha veel juurde. Можно сделать еще слой бумаги травки, тогда будет более такая пышная травка. Как хочешь, я сделаю чуть-чуть потоньше, teen natuke kitsamaks. Ja siis samamoodi teen siia muru, aga ära lõika lõpuni. Да, до конца не прорезаем. Оставляем где-то на серединке. Можно где-то поменьше оставить, побольше, пошире, сделать поуже. Это же трава, она одинаковая не бывает. Ka paneme natuke, et keegi siin on juba jalutanud. Кто-то у нас уже тут прогулялся по ней. Немножко примнем. Вот. Ja liimime juurde. И вторым слоем сюда ее приклеим. Можно чуть-чуть ей дать возможность изогнуться. Так, чтобы она у нас такая была чуть примятая. По ней походили. Вот niimoodi. Näete, vot selline kana on meil tulnud välja. Me võime sinuga veel teha päikest. No, мы можем еще с тобой сделать солнышко. Võtta siis kollane värv ja teeme sinuga ringi. Вырежем с тобой кружочек. Ja paneme siis taevasse. И в небо давай с тобой солнышко поставим. Так вот, хоп. Вот здесь вот у нас с тобой будет светить солнышко. Ja päike paistab, taevas on sinine, muru on roheline ja kana jalutab. И наша с тобой курочка гуляет, да? Что у нас? Это у нас kana. Mul on kana valget värvi. Siin on silm, hari. Да, она получается как щеточка в эстонском языке, ja? Hari. Siin on lokutit, nokk. Ja siis meil on tiivad, ja suled, крылышки и перышки у нас тут с тобой. Вот selline ilus kana, ilus kana tuli meil välja. Ja kana. Ja siis sul on kõik tehtud. Lihavõtteks, munade pühaks oled valmis. Väga hea. Nüüd, kana on meil valmis. Kas sa värvisid juba munad? Яйца уже раскрасили? Kas pirukad on juba valmis? Пирожки уже готовы? Уже вкусняшка скоро будет. Ja siis lihavõtted tulevad, ja, või munade pühad, да, можно назвать по-разному, помнишь, munade pühad või lihavõtted. Ja varsti tulevad ühesõnaga pühad, да, скоро наступит праздник, ja sina saad kinkida oma kana sugulastest kellelgi, ja кому-нибудь из родственников можно подарить курочку, можно себе оставить красавицу, пусть украшает праздник, ja. Ja siis oleme sinuga pühadeks valmis. Sina saad natuke veel sõnu korrata, kui tahad. Да, если хочешь, можно еще повторить словечки. Они в конце, они под видео. Ссылочка
на нее можно нажать и поиграть со словами, которые у нас сегодня были на занятии. Ja? Aga mina ütlen sulle hüvasti ja häid pühi. Kõike head!